Asibingelele bakithi simzoleni media Nkosi yami bakithi kulezi insuku ke niyazi ke bafethu sisensukwini la bantu ngempela belimele ngempela beshawa ngamarapa bullet kodwa into engithanda kakhulu bebazi ukuthi bazoshaya ngamarapa bullet nokuphapha kube khona indlela nabo abenze kanje umuntu bekhona ke ngibuka nami ngisho ukuthi kodwa abantu bazibayidela kulamarapa bullet angaka hayibo baphelele abantu lapha sishwele Nkosi yami ngala marapa bullet angenile Nxisweni bafethu Nxisweni saxolisa kakhulu bengithi na ukhona hayi lutho hayi yinto ebangela ukuthi ungayi hayi ke ipopola phela ingozi ngeke ngivele ngiyoshaya ngamarapa bullet amahloni ngimcabanga ngithi sengibonakala lapha sengiphelile amarapa bullet ngoba benyenzelana manje bese ngena makunjani amarapa bullet shisa abantu bese beqala ukubheda phela bafuna ukulutha kwesibili bese bejwayele kahle bafethu musayenza letho ngibona abanye bafake efonini gugu evenini kwenzala hey lawo bese bengenele izitolo phela bese bebheda bese bawutapa wesibili andike namasimba le uzana ukubheda nina yabona sithole kanzima kanjani ekuqaleni still